Зубайда Муродова, 43 сола از شهر دوشنبه. ما تقریبا 12 سال پیش کسری گریپ شدم. کسری گریپ شدم یک بار سلفا سرشید. ما اساساً دارو الرژی دارم. بعد یک تا برونخیالیتین همین داروی وای سیروپ. همون یک قاشق نوشیدم و الرژی داد دیل داد. تو سحرا وای تاکیکاردیا. همین سر شد و بعد من بودم کاردیولوژیا естественно کапельницам اونان کапельницу گشته الرژی دادن هیچ کی نفهمید اون وقت ما درباره الرژی این представление نداشتم. همین کردن глюкоза поджелудочная аллергия дот намедонам глюкоза подряд мондан баъди дорои дил состояние на шаб на рӯза фарқ намекардам доктор ягон догадаться накардам даже ки ҳамин аллергическая реакция это надо приостановить. Баъд ҳамин ман афтодам вай обострение поджелудочной железы қати клиникаи профессор Мансуровда. Унҷа они по-своему начали лечить, какие-то микропалочки, так забон мегрифтян, рифампуцин қати начали лечить. Рифампуцин, хочу сказать всем, это очень близкая смерть. Хамон рифампуцина ходам, ами сеюм чорум ашбудки, вай рифампуцина мара 30 рӯз додам. Сеюм чорум рӯз ашбудки, як дард соатои ами 5 сар мешид, мефаҳмидам ки вай в области живота, ну откуда, как, где, соображать намекардам, чихе, объяснять когда наметавистам даже. Жалоба. Як сол ба чихлар маблағ сарф кардитам. Як сола мумкин пил до хона ҳам вақтина. Акам дута машин дошт фурӯхчи запасои буд ҳамара расход кардем, но ден за днём хуже. Хотя ман явно медонистам, худам ҳар рӯз мегуфтам ки рифампуцина худам хештам, не да не. Опять же меня посадили на антибиотик, все дальше. Он аллергия ма сахт набуд, ман редко антибиотикодав қад аллергия доштам. Ҳамин касал давом кард 4 сол. 2 солш фақат клиникаи Мансуров рафта меомадам. Баъд вай клиникаи Мансуров ман отказ кард, вай все свалили на нервы. Ман мегуфтам охо ман девона нестам, вақте ки ҳамин состояние меша, ман уже асабам да мераса, ман мехоҳам як ҷои торик да бошам, як гунчира набинам, барои ки уже намеша, дарди сар намемонам. Рамати Мансуров мегуфтам, да, это такая схема есть. Кишечник, нервы, кишечник или нервы, кишечник, нерв. Мегуфтам, охо ман вақте омадам клиника шумо хеле набудам, ман омадам рифампуцина ходам кештам. Ман ҳамин Санта-Русда бачаҳо медонанд Маҳмади Хуршед ки дорое ки мада менавистанд фақат ба ё заказ қати меовардам. Баъд лечение тамом шуд. Ҳеҷ ки назначат кардан наметонист. Ҳама фақат анализ супорам. Ман рӯзи душанбе то ҷумъара анализ месупордам, рӯзи шанбе ҷамъ мекардам. Ҳамин где-то 1,5 соли дига ман фақат анализ супордагим, дастом ҳамин наколка буд веном. Ман на хронический спид, ВИЧ, хронический аппендицит, несущий тиф, несущий гепатит. Ягон анализ намон Тоҷикистона ман насупордаги бошам. Охирони мара туберкулёзни равон кардан. Ман хайрат ҳамонҷа тавоим доктор будану гуфтанд ки не, вай большой рентген легких мекунем, ход куҷои одамда бошад туберкулёз, поэтому уже можно сказать. Дидам гуфтанд не, только кишечник, скорее всего кишечники. Ҳамун кас мана гуфтанд ки дисбактериози хронические, ҳамин хел метиҳад, ягон доктор намефаҳмад. Баъди ман совет додан рафтам Зарафшон, як профессор ба фикрам Ҳусейнзода, одами калонсол пешон рафтам, ба ё дорои простой барои дисбактериоз назначат кардан. Мисол сесомон, ҳамин хеле да незначительный, гуфтанд амайнос кардан дар кор. Баъд ҷурғот, хотя бы зардоб ҷурғот. От того, что уже кишечникои ман ичра намебардошт, ҷурғоти хечсёро ман ягон путаша хӯрда наметонистам. Баъд баъди ҳавай камтар облегчение шуд, ман амунҷа уже вай кардам ки акцент на том, что значит это и есть здесь. Барои ки ман ҳама да мегуфтам рифампуцина хӯрдам мехештам. Баъд вай рифампуцина вақте ки ман пеши профессор Мухторов вақте мединститут рафтем, гуфт ки чӯ они хотели вас убить, рифампуцин давным-давно во всем мире запрещен. Ман случайно рафтам пеши акаи Абдуллоев, қишлоқи Ҷалҷид ваҳдат, вай ё мода ҳамчо акамон ҳастанд. Ман рафтам вай ё ҳамон вай қати мебинам. РД диагностика. Амун вай глазо қати мебинам, чашм қати мебинам, гуфтанд ки Зубайдаҷон, ҳама кишечников вай язв дырявый, поэтому оттуда и кровь идет.
чико кардам ман намедонам. Ҳамаи чизе ки ман мегӯм кадаги якта дору дорем ҳозир ҳеҷ када пробовать кадаги не замчи доктор Тоҳирӣ ну намедонам результатиш чӣ мешавад. Гуфтам акаи ман фаҳмидисам и тараф ман ями хемондаги у тараф ман дайте попробуем. И ман 3 донаша якум бор 50 миллилитра чен карда ҳамаша хӯрдагим 1.5 сутка мана хоб бурдаги ҳама фикр карда ки ман мурдаги единси пулс кор мекунад тамом. Баъди 1.5 сутка вақте ман хестагим якум бор чанд моҳ дама гуфтаги ки ман гӯш намондаги баъд ҳамихе бигон бо пеши акаи ман ҳамихе результат дод всё асалша бисёртар буд пайдо шуд ман мира 6 таблеткаи и в течение где-то 2 моҳ ман хестам кор на постоянно не омадам бай кардам прическа кардам камтар либос ман дига камтар вес набирад кардам кор биромадам ҳама хурсанд ман доктор Тоҳира намешинохтам ман случайно дар ҷои кор дидам баъд ҳамин кас доктор Тоҳирӣ гуфтам ҳамкорам туда дарку ман мехоҳам як бор қатишон гап бизанам баъд шумо кимчи ҷои коритон чӣ буд кумитаи заминсозии шаҳр шумо кимчи проблем дар кумитаи доштин нидаминя баъд ман доктор ман ҳамин хебай баъд шумо ҳайрон омада нигоҳ кардам чи замч ҳамин хе результат ман замча медонам бисёр чиза да пробовать но ман ин хе дисбактериози смертельни да пробовать кадаги не баъд ман хам суҳбат шудем ман замча 6 моҳ як бор хӯрдам як бори дига 1 соли дига хӯрдам шукронаи алло ҳамин дисбактериози ман намедонам кай чӣ буд ҳамаш баста навичи духтуро мехостанд на последа уже перед смертью мада рак кишечника мондан фақат ҳамин гапа мегуфтам ини успели барое ки ами замч майнда мон барои ман то охири ҳаёт ман ай худованд минадор ки мара қати якаи матлоро баро кард ман худованд минадор ки ҳамихе одам ҳастану як незначительный дору какие-то копейки это стоит одама ай мурдан гардондаги ман баъди чӣ қадар одамро амира маслиҳат додаги ба амихе состояние ман ай состояние ман бадтар на самом деле ҳамин чи буромадаги одамо именно ами замч хатим ташаккур саломат бошед